Laing'urak le Maa TV kijo ashe oleng tenkaraki niyiolo ajo iyanyita duo taata ena olong kitiakita naa nang'ole pee kitolikitoi iyie ajo kiata lomon letipat oleng tiatua olosho le Maa aa ntoyie ang' naatijing'a industry entoki naji DJ. Neeku kijo ashe oleng tenkaraki isujita Maa TV irishat pookin, kijo ashe oleng tenkaraki nitii sii Facebook, nitii YouTube igira aing'oru Maa TV ashu Maasai TV official naa itum iyiook tinewueji. Neeku kijo ashe oleng. Ore naa peemaya erishata sapuk oleng amu iyiolo naa etejoki apa mejing'uai enkutuk naata olopeny, kayieu nalo aitoomon ajo peelimu ninche ajo inoong'ae ninche, kanyio eesita, kaji etubulunye ombaa naijo nena. Neeku kalo ang'as aiterunye tenchata ekedienye peelo alimu ajo keng'ae ninye. Neeku karibu sana. Ashe oleng. Yes. Ore toonkarn naa kaji DJ Queen, kake ore naa nkarn e nyumbani naa kaji Judith Pololet, aing'ua Kajiado Central, ewueji naji Irburgo Ngoile. Aisomea primary Ngoile Primary, high school nimesomea Kaiwa High School, campus niko ICS College Nairobi. Neeku eton itii sukuul. Agira aisoma. Ore natii sukuul naa bahari meeta musho. Kesipa. Ashe oleng. Itii Irburgo lenkaroni? Loongoile. Ashe oleng. Etodua naa irmaasai leina murua ajo iyatata nena Kajiado County mzima mmewakilishwa na DJ Queen nena natii atua enkaji. Neeku kayieu sii naitoki alo enkaina tatene peelo alimu ajo keng'ae ninye, kang'ae sii, kaji etubulunye ombaa naijo nena. Neeku karibu sana. Ashe oleng. Ng'as ajo oshi tenkaraki ina interview nishooyio. Yes. Naa kaji DJ Kargi, the Maa Empress. Naa ore aatoki apa toosampur, entasat naatopone Samburi, naitubulu ewueji neji Gilgil, nalo sukuul ewueji neji Teresias Academy, nalo Gilgil Girls High School, natii tanakata University of Nairobi, final year, kaifaa apa graduate na December, aasita political science and sociology. Naa ore apa enkarna DJ Kargi naa enkarna ai apa naishoo oltasat ore ninye. Ore ake peelo naa kitua nameyieuni apa naari oleng. Najo ore ake te maisha ai naa nanu apa Kargi, ewueji ake metaa keeta tipat. Neeku ing'ua iyie kaa county ing'ua iyie? Aing'ua Narok County, Narok East, ewueji neji Ntulele, kake kimanya Nakuru, neji Gilgil, ninye aitubulieki. Yes. Amanya Narok oleng, amanya duo Shamu, ninye oshi kipuo ake aisa. Kesipa. Kake mikitoni oleng. Kesipa. Neeku iyiolo taata tenaaji nikiata kauntini naara karibu ong'uan, kiata Kajiado County, kiata Samburu amu inakop neing'ua oltasat neeku lazima peeyioloi. Entasat yeyio. Neeku Samburu wamewakilishwa, Nakuru County wamewakilishwa, Narok wamewakilishwa. Ashe oleng. Kasipa taa kayieu najo ashe oleng tenkaraki nigira asuj Maa TV. Noona taa selenken e Maa naasita ina siai najo DJ, sukuul e DJ. Amaa ninche amaa oshi DJ tentae taa pokirare igira aitaa itejo iyie igira aisomea political science. Esiai e siasa. Itii iyie siasa, amu oshi political science Political analyst. Political analyst? Yeah. Yes. You know broad about politics. You analyze politics based on facts. Neeku yes. Nasa sociology. Yes. Nasa statistics, criminology. Yeah. Agira natoyie ormaasai aisuma natoyie. Ore kweti ni kweti. Yes. Itodua ina challenge. Kayieu naitoki alo enankae shoto kake iyiolo nitu alo keeta entoki nayieu naliki selenken e Maa. Itodua siiyie kuna toyie. Itoning'o ajo iyiolo ata eesita ina siai e DJ hoo naa kelo sininye DJ Queen alimu ajo kanyioo eesita ashu alimu tenguton kidogo ajo ina siai enye naasita kake tayiolo ajo iyiolo ele selenkei tiang' tewueji pookin nigira aing'orr Maa TV. Kayieu nang'as aisho ntae ina challenge naishorutua kuna selenken. Itodua ajo iyiolo isiaitin naasita wenkisuma nagira aisuma. Idol ajo eton egira aisuma kake eton eitu ejo ninche musho. Oyie naa nkilasini isiet ashu nkilasini naapishana itabayie nijo aisume oleng ashu itabayie form 4 nijo aisume oleng. Tang'asa ng'ura siiyie embaye naasita kuna selenken. Nekang'as ninye aipongeza oleng. Amaa siiyie DJ Queen peejo sininye ama IT. Itejo IT? Amaa ena IT naa nyoo oshi esiai e IT? Ore IT naa it's more computer. Niliona nifanye although was IT and something that ki related to DJing. Because na DJing na mambo na system, laptops, computers, na really operate. Nego ore na bana jore na nalasa DJing. Neme na DJing no degree, diploma, no ukishasomea basic.
nivo tunapewa mashine unaenda kwa ground. Neeku na miro nyaka more of that. Najo na bas yulo miago DJ for the rest of your life. So lazima na bingo ndogi nibudagi priority DJ. Kuna vitu zingine unarun. Nena na venya na wa COVID ni affect mejishi sayo lenga ni corona. So you have to kutafuta kitu ya backup nias. Era na bado DJ. So nikafanya IT plus graphic design. Graphic design na unaweza unda poster, story na Photoshop, story na anything you have to do with IT. Unajua pia ya uzuri IT, it's employment. Naweza kuwa na studio yangu pale, naweza kuwa na cyber yangu pale. Yeah, so that's why I did something yenye iko related to my career. Kasaba. Yeah. Asho leng kidimai rayo langa interview ne kias na kaya o kinyango grama TV ege ara na desk nyi be kidolsia juga ngai na yolo aichese osingolio ama kando na duo inasia ya show meti nasia ama shipibu pilo longane kiroidi ndo iwo shomo somesia ya naje shomo ira sa political san shomo ra sa IT wosia no lombe ejo ndo iwo nyi be kidola jo isho maasi ntoki neme enapa nikiroite sukul shomo kaje jo ndo iwo no kiye pe ilo asa DJ etu amu keji longana yo la DJ na longana kumukotani oleng longana wish anake keteja ndo iwo no ore nyadike dukuya ore basta no na course DJ kanu duage link na karaba interested link na kulito link ndio ile jogasta na kama kana sukul ore bani first year na ya yo ore shi sponsor government sponsored students they can join long holiday all of it not all by woman na ore na join na time no one na ke do link do mo ndo ginas na la as DJ na ko iru wali ndio wewe ni yo kana side na ko ore kana na bo by the ba ko pa ya interview na lo KTV na KTV ne wera na la ligo ya ga ka to interview mero na lo ligo na de jago liga ya ge pa ba ile le gala na do la na do KTV no se da pa vesti mo ne ya no e gara yo le KTV me gira la nya pa ore bala na ai de ge di mo na jogi amba di kulo mo na ro ni wajo ge gira ga lieto TV ka bo mo na ko na juga na elezea baile za baba na kwa baba la na mena nyelo mongo ndio baile za ne onda sana ile za sinye ne leo na kai support nje ore ama mo kiwe kadha kai support mera nije shida ngoni hayo na ikuana gari kuna kuingia ningajo kiroga na mana kajo ushika asia yana na boy club ni meda ore ngania bude kila ni ro shobiro iti club ya stanyo kake ore lundo ya mando ni na toibu telo meda ke ore toibu na ki sabe to nyasira badala na ki shidole na ore to na jo generally ndo weni na kai so kwa nje nasia na kwa tonya rai ndo wono tasi ye DJ mera mejido amore sio shina ore kanisa shinati na nano shikamera uwane kanisa kayo lo mo le kamera kayo lo sinje na nano shina film live stream ya kanisa shinati nabo renyo ni nyendo lo kanisa yes ndino shida bora ye mera role grade itiafa. Wow, that's so nice. Show link. Kamo bagana kaje longana ka ise na ni tolimu na obe. Ne yolo nyoto ya debata ne to duanto iwesi ene asa na shebagino ne ndo ya tebarole. Maro sinye DJ Queen ajo kete ja ndo iwino no be ye dolira DJ. Ore na ina ki a bit tricky because ore wana DJ ngari ropa kwa kaina DJ ya real high school. Nego na iro kwa entertainment prefect, nafanya hizo mambo na systems, na music movies. Ore by the form 4 emi anajini form 4 ningedo sha school do mara do college computer or something. Ndio anambaba kaina na DJ. Na jo kina baba oronda na ran to campus. Na jo me ore DJ ne misa yondo yi. Ese yo lewa. Na jo ina na baba kaina ena na talent na. Na jo ga yu Nairobi na murage college na lo school. But it do have any propose na story DJ yule. So I came to Nairobi. Lalo ICS college nikaanza shule. Pale baada ya school na join laga turuji ma Flavor Entertainment where I'm signed in yes. Pale baada ya ma Flavor Entertainment ni roho kuna events ya ma Flavor kidogo sasa tukaanza kumobilize na huko network tukajuana vizuri. Pale na vya ndio ndio kuna events na jana no like walikuwa tu wanaona pia niko na talent fulani fiche yenye na kazi wanisifanye. So from there I talked to them wakaanza kuongea na baba wangu ile pole. Oh na kunicho gari yo baili no. Okay. Ile meeting one on one but ile dua haisho ngani ile dada jega la Queen talent ile gari
internet hivyo. So ndio wajinga. So najo ina dad, najo ma flavor, ore nyewe endelea na story. Wacha wanipe scholarship ya DJ. Pay make it easy, pay nyoramba kwa urahisi. Mera medole no lolati academy nini. So ma flavor entertainment na academy. Kanipeleka BMJ Entertainment, nikasoma DJing, nikamaliza. Kaide bagengi DJing because nilianza mwezi wa 7. Nimesoma DJing mwezi wa 7, 8, 9. Ore mwezi wa 10 ndio nikatoka engineering field na hiyo club na perform na la harusi na perform. Sijui kuna clip ilienda viral. Clip fulani ilifanya graduation ya Kajiado. Ndio na clip viral ikatafutwa na chachi. Yaani ibangara ne dongana je. Yaani kwa viral na irodwagi tibogo ana hina kira longana ka rubo ne kadala ne sampasaya na credit na rorokara shamagi perform more most of my events na rorokara pesho kushare kara shwara masa ada na club ada na jere na TV zote na waka tu kara so ore na clip viral na monole ka MC le chachi na ndio kera chachi lishonari next month Kitengela na ikishikira hiyo creatives la Kajiado nafasi wa showcase their talents so they gave me the platform na la perform when you perform hivi ndio chachi niloge na blow up alanya naba hapo ndo nilijenga brand, hapo ndo nilisikika, hapo ndo niligrow ya mpaka sasa mahali sasa nimefika. Ona nili kinimba ba jari Churchill show. So my dad was watching me at home. Na crowd of over 6,000 people. Alikuwa ameshtuka. So from then akaanza ku believe in me, the confidence, the courage. Enye nilimanage kufanya hiyo show and all that. So from there akaanza kunisupport na mpaka saizi ananisupport in every way. Yes. Na kaga sasa sababu ndo baili na tonyorai sini mama limu kwa admit day ya kwanza ajoe bila DJ wosu no. So venye nilikuwa DJ na join Suguru. Nagalo shagila jana DJ Suguru weekdays or events most of the time na weekend. Na sala show ya maya. Hairo inaingwa. Nago yani kari yake Suguru na yake bado DJ. Ama DJ tendai bogen how long osha ka reshada ya be yolo walungani DJ ameba kana kiti ngala saina do na siangi ya chwa morani ne kusinyo DJ ne yuni somea kaji kaya reshado shia ya be yolo warasi shote DJ asu pende mara egiji ol DJ eriwa DJ yana Suguru darasa na vile nifunze formula fulani tenera sharp minded na isiyo kibongaraka mungenya siku moja na enera slolana na with time but already she duration DJ na 3 months 3 months we be able to run the whole process the whole course yelo be tenaira do ngani isiyo kibongo mba yo rola be no buni tola bobo or yelo tenera do sharp sana do skill ya ground achana hizi mabesi machine yenyewe kuspin kutoa ngoma from this to the other one wale ina month tenera sharp utashika but duration sasa kufanya DJ ina mpaka 3 months ikasema asholeng egira taka itengene ma TV egira itengene ntai kaje no ningo yolo tongani yine ako na DJ ron ngaji yolo tanaira ngeno leng asho nero tongani bungo ba ta rishara dorop na yoro laba inde bara inde mata DJ na nkolongi tanaira do ngani si yolo abora gemba ma ko titi na ge ala patino kuni kai sini kingili kwa sini nye andoni na mariji amu dimna jare jo yolo na bajing DJ kera ba na lo ajo kincho asho kindasa DJ nijo yelo na itane meni nye na retu abaigi wedo na pa ku DJ la jo gera sho ndo dinaji confidence na confidence bagile gere ya jo itoni roben kara confidence haki mini miaka do sho exposure ni kubuga no tungana agora na moment ndiro elo ni tungana ini ngajo imbiunda na confidence kitanyi ngure tisho kabisa dawa nye ore nye indi my face of crowd of people ni ma adijo yetu kita ndo tungana ni na yo ni tengen kero masa juki ore be ko nyini na karagi na wana negi imbi confident ndo confident beta ndimdo arasa ndo ona janga ininde matiage sai mata jaba kana kito longa lengo ngota na kata uyine ko sinye dijika na jimba inde matiage selenge ya shora morani lengo ngota na kata jo ketenia sana ashute yolo yani yolo sinana dupoto sinoro kana inde matiage lengo ngota na kata yisinye ni jo ine na ashu yine jinsinye na DJ yule ndio friend yake ya na believe in yourself ambayo ndio ni joji yameni almana netu ya mani inobe na who believe in yourself na lazima sipe yako ya passion ndio ndio ni asili ya passion lazima pia yako hiyo la jore ndio balance hata nini tena sai nyo lazima basi
lazima biaku yana confidence na lazima biaku yana believe in yourself na niata sindo na passion kaya kera duwe ntoki nikincho DJ ni marejo nikijo marejo yala na bagol DJ ana ntoki nba nanoto dupotisho yani ana maybe ketii awards ni chinta ketii embae nishomo aas marejo nikincho si amu tung'aduo yie na esiai amu itaasishe nikincho sii kincho lekutik siai yo kake maidi matejo kata award nishinda nakata kake ore DJ na sustain na level shidiwe ndo na ore bilo na yola jori kuna event ushali ni special kincho ndo nikilaki yes event nikilaki indi nako indi my sustain hapo yani ore dilo tena do it down yani bitu event ata leo na event na jinto push ore ne yo oltung'ani nikimpot kake kala isho erishata bila aliki oltung'ani teniyieu nikitu kaji kitumie ombaa nai naijo nena kala isho erishata kake ndasima sho sininye DJ Queen amu ebaiki neeta ninye dupoto nanoto tiatua DJ enye ebaiki neeta mbaa naa ashu etii awards naishinda ashu etii naagira aponu amu kingira ake adol tormutandao neeku kayieu sii niliki naa irmaasai liking'orita tina rishata tenetii embae nichinda naa tenetii eningira aanyu niliki according to venye ore nada na industry na it's stiff competition yake ni stiff amara na arumo DJs be it female be it male ara nyambara mara like operator laptop na ijana kuna software inaitwa virtual DJ ya DJ ndi nyaka jifunza hidi aje na wenda nini event na kucheza muziki so ama yara ya harusi na mara joni dumwesi mnara na shida kupindika kagende una play music na mpaka mimi mpaka vya yara DJ na kwa since the competition is stiff na kwa lazima hivi njituma na kila DJ na wale events zilikuwa na hizo mambo na churching weddings burials clubs lazima ulipe kuna rates zako na inalipa story kama keni DJ pia ni job in short and nimekuwa DJ for 4 years kuanzia 2018 mpaka na 2021 bado tunaendelea na ore America wa DJ ndio kwa la kujituma na Empower Girls kama foundation naji ma Flavor Entertainment na ma Finest Foundation tunafanya story na pad drive ya wasichana guidance and counseling na mentorship na rasi DJs na Empower na jikoni na agra ile kwa ma DJ la kajado for the whole of I'm just the first Maasai female DJ na Sudunguli so nimeempower wengine wana come through so back in 2019 nikijengengesha naji NMA Awards tulikuwa tuna compete all ma counties in Kenya it was around 6 to 7 gara mpaka la Maasai ya Tanzania la Papa Maasai na Joshua Leza hao wote walikuwa ore tena kesha na ngoro wa female DJ of the year tukashindana hizo kaunti zote 6 nikashinda so the best female DJ ma awards 2019 so nikaendelea hivyo nikiendelea na push so right now anyama ngolwa kaya award kaya get after na because in Eastern Kenya where Eastern Kenya na 4 counties ile Machakos, Makueni, Kitui and Kajiado ore tena na 4 counties kagina ngoru DJ of the year me female DJ of the year so tunashindana na maninja ingira akashara mpaka lewa yelo raba tenda na lo selenge ngorwa kara selenge DJs na lewa na ngira ba shindana na selenge no benchi na lewa obe ninjinda selenge Eastern Kenya na shinda selenge mboga na DJ of the year tena na Eastern Talent Awards era ngoro selenge ngoro lewa itushula ki DJs bogile Eastern Kenya ni giri compete nara agire nari one of them as the DJ of the year kera 13 DJs ore lelo 13 DJs kera gento yari nanu wenga na DJs sisi nakanyene mkambani bayangu mayolole so agra ara nominated as the DJ of the year Eastern Talent Awards na wabashinda na award tena ivota kini kini shogini ragula amna akira masane yolo rar masaje tena shogini gura Paligi ya hiyo kamkiyo la pigi Maasai kage edingo pipi mogo kuna kamera sana niyo najo kasaba ndio Maasai na dogo ya ndio Maasai kasaba ne budo kira moshi Kiswahili kai yo logo Maasai biga ni wodi so ore nana ba nominated as the DJ of the year Eastern Talent Awards mpaka ba shoni kura baishinda na ore ninge ni oshkura osho line ile Safaricom arumia credit na umero line ile mere lega ile Safaricom na credit lagi oshi na gulage kwa messages ninge orikilikuwa yoji DJ5
ore pinger DJ5 nireu kwa 23945 tiakido lekingasa yiolo pinger enkarna najo DJ areu oratioti ashu orkilikwai ninger enkarna DJ nirriwaki namba are uni naudo imiet 23945 na ore vile ilo kilikwai nekinya shilingi 10 credit amu 10 vote nabo na vote as many times as you can yani rishat mmoja nende ma tenere mea tenere ngalisu ngura ito monena nende ngalifu vote ngalisu ni ipnana ningira nekuti enkesha lo maasai yiolo ajo etutu akata kiyauduo na ninen sininge na iwe shiraki ntae na yiolo ajo esujita ta yiok irmaasai tenkumoi ebaiki Baringo, ebaiki Kajiado, ebaiki Narok, Laikipia, Samburu o Baragoi o pooki wueji ake netii ormaasani long'orita Maa TV. Kayiolo ajo itu akata kisula yiolo oshiake peekijo loolo yiok na ibaiki kiyiok ning'orita yiok nena taa eselenkei natejo katii enkesha enchom entegelu enchoo naa sininye ina kura nchilingini 10 ake tenemeeta nkumok oleng nchoo ina nabo na naigol duo oleng nchoo nkatitin muj nindim nitodu ajo meeta ata nindim ake ategelu tenekenyu kila enkolong niyooki anaake aisho kura naa sawa nekijo ashe oleng naa kayiolo piindip airriwaki nikirewaki orkilikwai rriwaki yiok Maa TV tejo aidipa taa nanu ategelu peekidol peekiliki ajoki lolo tung'anak le Maa TV likitegelutua neeku ashe oleng kayieu sii naaji nipuopuo naa orbaye kingira apuo aidip naaji pee kiidim iltung'anak ajo kaitiaji etumi ntae hoo naa ketii entoki etii oltung'ani ogilua orkilikwai DJ Queen kayieu sinye kaikilikuan sinye karigi ajo kanyoo kake ketii orkilikwai oigeruaki naa etejo ilo tung'ani tapasali nkilikuanaki DJ Queen ketii apa elong entoki nagira aitrend etejo oltung'ani nkilikuanaki DJ Queen tapasali mingil najoki nikijoki ekiwoliki iyie etii ake Maa TV ekiwoliki neeku toliki sii yiok eji ketii etejo ketejo apa ikilikuanu etii orkilikwai oikilikuanu duo oleng otejoki eji kanyoo dii ena najitoi Ghana nagira ake aitrend oleng naji Ghana kanyoo nataase tolosho le Ghana ore apa tina clip ya Ghana nagira aitrend na ilikuwa kama cloud chasing anashu duo ore duo cloud chasing na ingiri nguru attention amore na ina clip era over 100,000 views in TikTok more viral na de TikTok that's why me blow up nilo na Maasai landamu kekina na kulo lewa iumia but let me tell you live on camera ya Maa TV majudu na hii karin kwa mahusiano amoro na ame the right time pale kage malero rasi doga isfidiari of course I have a boyfriend normal sani story ya Ghana cloud chasing abage do it was just for fun nkalage keje hilo masa nkalage like there is mayolo nyama na noje mayolo nyagana ngaba nyigi liona na country na exist because it do bana nuchukulia na uziro nichukulia na nyama para mwana na ragiti kali Kenya yende baada of course nimebona Maasai la bogi na Kenya jasaba ashole karigi lejo ya madi raisi sengi amu etejo da DJ Queen kera bendo nagira na ikilikuwa na tejo kai kala ing'ola enkarna ilo kijana kake kitoliki ake yiolo ake ebaiki amu atoliki naji enkarna ino kake inkilikuana kitejo ng'ole yiolo taa peelotu Queen naashe enkilikuana sii ajo kanyoo ina najitoi Ghana neeku etoliki entae etejo taa metii toki ine nkala apa ake etii naa ketii keyiolo taa irmaasai entoki naji nkala ashu enkishaa enkiti duo endala ake ina kejito ng'ole ake sinye peeyiolouni ajo keetai sii ninye peelo nkuapi eboo neeku ashe oleng peyie yes niliki sii irmaasai ajo kaitiaji kitumi amu yiolo ajo keyieu sii ebaiki kigira iltung'anak ebaiki yiolo taa iltung'anak le Maa TV naa kayiolo mesula oshi oltung'ani yiolo apejo ekisuj naa ekisuj kayiolo ajo ebaiki niata Facebook eata YouTube eata pooki toki niyieu nikisuj irmaasai le Maa TV ore pala aiteru ore duo pikidolo naiteru natejo natii sukuul good itu graduate aidipa taa sukuul alapaitin nalo kuisha kana wagira ani graduation December naku mayama kake namajo esadaji ore duo entoki najo nanu ore relationship status aina kanyorraa naa njo peeku nanu ake kajo tuinoki yiok nasira tuinoki yiok matejo kineputa yiok ina rishata duo naa keshomo dukuya peno ashu nikituyu tedukuya neeku eshomo ilomon siadi kake masira mayama amu idol ajo matupete naa ore status ai relationship kayieu naaku close naa ore sii amu
nipoidip. Ikasipa. Ore Instagram muroki DJ Kargi, YouTube kara si YouTube channel DJ Kargi, TikTok My Empress, Facebook DJ Kargi, nakara si page DJ Kargi, cuma laika, itu manggil dengan Lolo, ma support ya namu, ore mana lagi masai na, kenya rosyo masai, tuh grana yola page Japan yola, kenya rosyo anak saya ma, para yorada, mungkin aku kira kalau iPhone, tak lagi bayar na rosyo kan, mana yorua na, mana yorada na, masa, kasaba. Asho lenga mwezi akanye seya nabo sha mane ge alo shida na ula diko atwa ma TV kayi wana je magese ya nabo shor masa amegi yuni ga buna buki yuni ga wendo na bor masa me ya ba ot yogar mala shumba eru ga ba wendo na ji divide and line out yogar masa ne ga ra ji yo sai me do yelan kan na ji ma na ga ba ne ga mu pogi na kuto ga ma ne gi ja shole oye ya igitumi ira DJ Queen igitumte Instagram @djqueen254 yes Arisi Facebook kuna page inaitwa DJ Queen, Arisi TikTok @djqueen254, Twitter @djqueen254. Yes. Nago na radio silingira rake agranda grama TV. Na silingido ake agranda grama TV kija show leng tangara ke nani sujira ta yog rishar bogin yol na ke bura ide kaje ga ni boba joga lungana le ma TV o ngora de ngoi bogin ne gere ngornda jogi ya lungana le ma sai TV amo enana da ingite shoni ne na ene dogo ya itu kata kitum yoga masana na dini maka ini fakir itu kata dum masana kita sih naji enenya nana dia normal sai nego kai jogi masai telulungata kita laide kai kita dunia mai dunia DJ Queen kai nana jadi youth sana sana youth zi boys ni jina si na benedict zi suhul whatever thing you are doing tasa don't ever give up amore ukipo moka miomoka kata tuma na siku moja ya keep doing what you are doing because of course mbele iko sawa great days are ahead. Yeah, don't give up. Just believe in yourself. Fanya chenye unafanya na Mungu atakusaidia. And also support us na you grama creatives. Ninginde tu guys, amigine graka ingwarma sika duya. Ni support to sio ambo magiyo kana nigiaga. Peke msio wa bunga losu digayo kinkai. Yeah, wale vitu nimuna diko dai mimi ndio Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Utaona tu venye utaweza nivutia. Ni support ta hiyo nikivota hili. Ambo magiyo kana ma ya nyumbani ama ni aje. Kesa shole. Oh, asholing. Oye kaila jogir masai ingraide. Kadego masai. Ayo ni wan selenge na masai. Mo ikira na ikira youth. Yuna jadi selenge na masai. Anta smart. Ni aku yourself. Ni aku maka. Ta maka. Ndo ya ndo ya ngasa lelo ngana. Ta ndo ya ngi. Ta yourself. Be smart. Na. Waro ma TV. Channel bogin tu saja. Mara nyorala. Tujengane. Kasaba. Indo ya la harus nilai kerja na mana muziki ke simu abe ko ship jackpin. Amu milioni support yo. Indo ya gitu. Kalau di yo rumah itu ya bagi muziki sidai. Indo ya agora besnya muziki indo ya bos di saja dengan guidance. Indo ya la ko les ko. Yes. Kalau yo masuk yo. Olongan yo kurju. En kurju. Lo kesingolidi metu tengumoi. Ikibo flow. Jika la ko singolo bude ya ko lega di negara saja dengan saya. Mara nyorara radina. Kasaba. Ore na nyorara. Jadi aku ni sudah ulang tur biasa peke benda milioni saidia yo. Masa kerjanya. Kasaba. Asho lenga na kira ma TV kira jasho lenga na kira ngara gine tu sudah dua rayo ka shunuro na kuna selengen kajiro ni ngomba na rejo kuna selengen kuna na jo DJs. Neu ki jasho lenga. Ire jo rana na selengen ndo gnabu. Tinia ro gire mashonea ra akinia sabo. Amera nyo shira migara wa yoga masendo kuna ji kuna shi sha ini ongara ga jinyo baby showers na ji no na ji birthday. Mero himna se mekai eru na rara enkolong inu enkerai neeku ras njerara teniata nana kuti lengwa kutitik asapukin eboto kuna selenge normal sai pebunu ay korjag ndelo lo singoleti na yora di jena korjo kuti singoleti menage keso jay ay digidiko ay dai nawa najo almasai to sharula mera manai ay da manu singoleti man woleng neeku teniata rishata ni neata shuyata ndalengo neata mboto kuna selenge na gebunu ito brag ndai lo singol neeku ja sholeng yona ngara ge gra ma TV kijo rishata bogni chere
tusuja Maa TV tiatua Facebook o YouTube ekijo Maasai TV official na itum iyiok neeku kijo naa ashe oleng amu ekijo nchere yiolo ng'ura Maa TV amu enaang ena ashe oleng.